Bobe, mora da dam sutra ono moj Yamahu da probaš. Neka ja to... Ne ilazi Yamaha. Namerno taj gas. Pa da mu gleda. I to su ti momci koji voze, gledajte kako voze, gledaj, jebem ti sunce, ubiće se negde. Lele, majko moja. I to je taj dečak koji je vozio tako sjajno onaj motor koji smo upravo malo pregledali. Nakon takve vožnje završilo se katastrofalno, kao što vidite on je polomljen, ali njegovog drugara sada više nema. Nema ga više. On mu je bio sve. I drug, i brat, i sestra, i sve. To je taj dečko koji je bio s nama, sada ga više nema. Amin.